Kajingka yaw Jesu Kristi kalalong kumni. Habang kakmi jong u kamari, kalayate ktien baru Joseph, men ba kimpat Yeshem. Lapau bakalapun kon ken, na umensim bakoy. Henry u Joseph utnga jongka, ba udalong ubahok, ba monru ban benbena yaka hakibriu. Ulamot ban pelaj no jar-jar yaka. Henry habau dang puson yakini ki ru. Hakmi u angel utrai ulapau ha u ha gajing pos niu. U daong. Ko Joseph u kon u David. Wat shep ting ban shim hame yagamari katnga jong me. Nabaita ibalapun haka ilong na umensim bakoy. Kan karu yaw kon men khodru yakagerteng jong u Jisu. Nabaun penim yalaki briu na kipop jongki. Lale yakani baro te bakum ta pendep yakata balaong utrai da unong itu lupa. Udaong hakmi kata kathei soti kan pun kon kan kharu yau kon badkin yakhot yakakerteng jong u Emmanuel kabalong habala batay ublay lembat ni te habau Joseph ulaki nagabatya ulale kumbala hukum u angel utray yu Bad ula shim hau yakat nga jong u. Henry umpat shim la itu yaka. Tan enda kalakha yaw kon ningkong jong ka. Ula khodru yaka gerteng jong u Jisu.